Pomodimo ensem emwa Dr. Insia Saria Director General de Ghana Health Service na ensentrefo nhwemwase wori atudwa se agenda 111 yaresabia makomako aduodum yenu no ekoso ne mu biensa aban no age contract no free contractors nsem sanse wo mo ho enye ha na yenua be ma Isaac no manyo ena edi nsem no achi yenkwa ahomaso ne no ntwetwe ho enkomo Isaac ma ha yenua me ne aba minim se agenda 111 no guso ya wo pa obo apro wo ho na ensem be na mpanifo di tudwa wie many about and they and Director General Edema Ghana Health Service and agenda 111 Secretariat and Abaimu Penifo Bebre Ebetimu Asante Mantemo Trade 34 Ebekaya 2021 August and Ghana Mampeni Nana Adodankwa Ekufuado and then Penifo and they saw a from SF. One will see a Sabia Mako or Ha and a Dubako. Agenda 111 project no ewo oman Ghana emu nyinada then na manu so e ma seti force beta akaya be na oche be miensenie e na Adom Kasee e popie mu ewo ekura ye fra wo kunsu ewo ahafo ano southwest mensiri emu eho e na ba beto ja say juma no contractor na we lead contractor wo hwese adwuma no na empenifo wo ho ehwe na wo mu ehu no enam so e ma ohina wo produce mu ho nana asimabedo dia Edbetu just say aban enhwe no wo hwe contractor no ema no eno na jade twemu ifa mpanifo nyina kopie mu ewo kunsu ekokko hwe said media no eno na mpanifo no just say contractor na wo hwe say na lead contractor no wo ma je ne jumadi e de hwe ne tem enam so emo mo fa probo ewa Asante mantem ha ekoshe nia hodo asa nyuma ni di ekoso na ne mpanifo be ye ho semfrefo nhemu ewo trete ewo atwema wabie Achimampo ni mensimu Asante mantem ha the no kind of any who did a piece so no dey to just say say o wa ko afrobo be bi e correct me dey ni e kwaso na me nia me di so ho a enam ensa system nti no o mo nyan set me dey na afei e mo manya asase a o mo e dikura ye obasa is mensimu ana na ye ho dey me e ba so afei e mo manya asase o mo di ho nkra ta ba be se ho afe dem o dey atuje kire bu say Asante mantem ha agenda wa no mako du so and Asante mantem kenyaye a wo mo say si hospital ahodo enum so e dia ka ho di Asante mantem enya mako eduenu enyensa e wa Asante mantem lemo ebu bi ensa e wa Asante mantem ha de wo ma je wo du be de e de fi wo mo contractors ne nsem and na wo kire say wo mo di di e se fata say wo so mo di masa contractors no then so kwai wo mo fa so eye wo mo adwuma no en so ni enu nti na ma pen for za adwuma no e di free wo mo ensem and na so wo kokko ma contractors aka say wo mo na de obenya ko ya eye adwuma no wo mo di aso mo ye ne nsem de ya boa aba nipa wo ba mantina wo mo ti sayare sabia ne bi wo no wo mo ya so emfaso o de ti desire mu say so be yami adoma so as church quarter aye afia ba be simo no and ko be ti ahwe ezie no to asanto akoko o mewie ne de when ti antre so o mewie amedifa sentarda no go fa de tujejire mu say ate be boa pa ma se bi sa ayare sabia na amesi fo bi no mo mewie adwuma mo ti fi mo nya adwuma nye no o me fa san kofo ni nyina amoma be nya adwuma ye na sini aboa eno ene ebisa ne so IMF sika no bi eno de be anase enya nsonso e wa agenda 111 dwumedie no afi ana wode to just mu say dedi na sika mo de yes agenda 111 dwumedie no eno enko na IMF dwumedie no so enko bi o wasan de ato just mu say sayare sabia ya omo ACC miamia hodo no bi no wo ho a omo si bi eye abrosan ene bi so ebe ye edantia de nti omo ye bi ni saa ne say said be ya said omo si na abrosan ye dia no manya lift amfa nkopie mu na dia na brewa na obi yare trodo bi a obetini anante full steps akosoro no enye ye no nti na ye mensina hodo no bebrebe omo ye bi eye edantia na tini aboma se obi bi dem kuramfo a obetini anya kwanya etini aba be simu e wo sayare sabia ho de tini abo ama bibia so akosoro wode atuje say enya hanko an no be say na oba ti tabi no musa ahodo be enan e na o ma je ne mo omukọ ho aprobo ababi o be dubia no so oba Ghana fo ehu ya ekoso e wo agenda 111 dwume ya ekoso e wo oman Ghana emu ha Isaac